Thlalak han ena pangai ve mai phenna hian thil engemaw a hlim zong te amak zong te le rapthlak zong te alawin thup thina tunjuma hian thlalak pangai ve mai phenna thil rapthlak tak tak te mak tak tak te kan endon ani. The sunburst flowers calling on one day is overdue, but I call like this. He thlalak kan en hian thlalak mu nuam tak chu ani lo shima ani na tak kan soidon ani. He thlalak hi kumsang khat zakwa somli pasari ala kania. Thomas chungkwa te hi picnic turin Hansendam Los Angeles an kala. Afate pani mi pale me chia kumsari le kumkomi chu anbaude maya he thlalak hi an picnic tu kami ani. Tuna kan mu mek hi pi Thomasin afanu kumsari mi tuyatla ruang ahmua a umdan tha an lola kani. Thu thin thong takle natna ina atwa mekani ti amu theya. Hemi nu lok hian afa parwang po mu le ani. Kumsang khat zakwa samli pani khanani a meiche pakhat athi ma chia Thlalak kan endonani. Genesis Hotel tia ani a kumsang khat zakwa samli pani me ni saria ani. Meiche pakhat Mary Miller chu he hotel chong riat na atang hian azuang thla a thalatu pakhat chuan Mary chu azuang thladon nge don lo ti a in ngai to lai chu building le lama chuan alo morenga ti chuan a camera chu phor chuakin Mary leya atlama cha chu alo la fu ta ani. Athinga la hei hi adam lai Thlalak nu nung berani a leya atheng trep ti alo la fu cha che ani. Kumsom pasari mi zina Ignatьева hi kumsom prialatin ma thakhat che a omto a railway bridge a thala turina in posa Thlalak hi angaina ema mi Thlalak sakte mun nuam tak tak le mun mak deu te a te po Thlalak hi nuamati zong takani. Hemini hian ama ngei Thlalaka lana du'a bridge sang taka lonin a thian te mu atan lim takina in posa tuna kan mu mek hi a Thlalak chu ani. En mai chuan Thlalak pangai ve mai mun lawm taka lim taka nui lai ani. Ma se he thla alak nu lok hian a balance lawa atla a atlak hian electric shruya wana volt sang khat zanga chuan manin athi ngalani. He hi adam lai Thlalak nu nung ber chu anita a he thil hi kumsang ni som palia thlengani a kumsang ni som pathum ni pui top lama atho chhuwa ngeya a camera a lenga ta lakani. Kumsang ni som pasari November ni khat khan kumsom pariat mi college kalai Andrei Amelia Nikov Moscow Russia ami chu anjir tir tupa health teacher kumsom li palimi Sergey Danilov nen anin nial boy dewa anua class ran lo lai changin zirlai dangte om lo lai chuan anjir tir tupa hi alo ma chon ta a avit tafak mayani anjir tir tupa te office a hian vokalin angonga te po azai nge a anjir tir tupa chu athita Andrew chuan anjir tir tupa ruang chu nui tungin thla alak puyani azir lai puite soidan chuan Andrew hi chan omlawin rei tak class akal lawa anjir tir tupa hian no chwa thlagina soyani anti a Andrew hian anjir tir tupa atha hian ala top mai lo. He Thlalak hi pangai tak angin alanga apangai lo na lai kan soyang. He Thlalak kan mu mek alak zo chia hian anunga thir electric arabia la son angonga zaya athivi ngal bokani. Hei hi anjir tir tupa atha zo a ama a inti hlumle ma chia Thlalak ani chu. He thil thleng hi online game lawm tak Blue Whale Games wang ni in mi then khat te chuan an soi. Hei hi kumsang khat zakwa bor velala kania he Thlalak hi han en wangwangila thildang lam waka omlo Thlalak lui ve to takani ma se chiang zo ka en chuan anung bera hian mishing mel langtlang thei deuh reuh si kan muang.
o hei hi Freddie Jackson ani he thla an lak ni hi ama an vui ni nge yani bok he Thlalak kami te hian an enlet le hian makan ti hle a Freddie Jackson nge yani an ti a Freddie Jackson hi thlona accident a thi ani a atho puite nen hian group photo lak ma ba kan ni boka ma se an lak ma in a thi ta si a ama an vui ni a Thlalak hauna an nei le a heta hian tel ve nge ye lo du ani theyangem le Freddie hian theingil mai adu lo ani thei mai angem 19th century tirlam khachuan camera te hi ala thatok lawa thlan lak don reng reng hian chimia lawa engemaw chen an omangai thina tuna Thlalaka hian nu le pa te hi chu an chet dewa wangin an lang phedewa an fanu ero alang fia le a achan chu cheturin anung to lo mia walom he thla an lak mani chi a thito hi ani heti hun lai hian chung ko zinga mi thito te Thlalak pui hi thil makani lawa an war hle zo kani ma se arab omrutlat